Maya pa oras ka balik. Ngayon tabing mabinong ka pwersa ni GNN TV44, pagyela rin makapanaon at kalistoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap gining Martis, May 27, 2025. Yak po ibenihin to at iti in News Force, Pampanga. Dapat mas pasiklangan ng police visibility. Yan ang paganakan ng DILG Secretary Remulla, karen kapulisan bilang pamanuki inutos ng Presidente Marcos. Pasibayo ng pepaganakang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, ing direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king PNP na pasik na nga ning presensya king dalan bang ramdam dareng tao ing seguridad. Agpanggang Remulla, iti ing utos ng Presidente Marcos inyang May 19, 2025 nung nukarin dinikdik ning Presidente ing ulagan ning police visibility para king mas mabilis apa magresolba ning krimen at pamamaya kumpiyansa king publiko. Isa lang sinasabi nila, safe ang aking community, safe ang aking city, safe ang Metro Manila, safe ang Philippines. That is your only marching order. Do your job, make people feel safe. Dinikdik ng Remulla na reng takbang areti partila ning malawakang plano ng Presidente Marcos king mas matigik a peace and order king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Bilang pamagsadya king kauran, paluwal yung paganakan di kilting electrical safety inis Pelapco. Ay report ng Patricia Mamang. Meg paganakaya ing San Fernando Electric Light and Power Company as Felapco king publiko at kareng lokal a gobyerno na maging maingat king kuryente ngening paparatang nga kauran. Agpangking pag-asa asahang magumpisa ing opisyal a kauran king mumunang Domingo ning June katukining mimirala habagat at pamanuran. Orete naman reng pepalwala paganaka ng Felapco mumuna pututan lareng sanga dareng tanaman na malapit king linya ning kuryente bangay wasan ing pangasira o ing silab. Dapat ay wasan ing albog kareng lugar ating electrical installation kalupaning metro, transformer at underground box. Panibala kareng eksperto ing pamanyamasan king electrical systems. I-report agad reng expose a wires at sirang linya. At kapat, paratilyan lang malangi reng electrical outlet. Tanggalan laking saksakan reng appliances sustong masikaninguran at regular lang papacheck reng wiring king bale. Gagawa na kanuning Felapco ing preventive maintenance sa system checks kareng saklong lugar na niti. Para kareng report o nanumang kutang malyaring maus king Felapco hotline o bumisita king karelang website at social media page. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Reng mga tuwa king siyudad San Fernando, didinan lang oportunidad ang makapag-obra. Partiyan ka rin programa ng LGU. Aning report ng Patricia Mamang. Magumpisa na lang magobra reng mumunang anam senior citizens king McDonald's bilang order presenters, drink drawers, table managers at guest relation staff. Iti kapamilataning programang obra para kareng mga tuwa o jobs for the elderly ning lokal a gobyerno ning San Fernando. Inyang Lunes, May 26, may kipagpulong ngay Mayor Vilma Caluwag kareng bayong empleyado kaya bereng opisyal ning McDonald's at Golden Arches Development Corporation. Sinigurado ning alkalde na pasik na nga ning employment drive para kareng mga tuwa king kaduang termino ning kayang pamanungkulan. Pepalawak na ning syudad ing ugnayan na niti king Department of Labor and Employment o DOLE at kareng pribadong kumpanya bang mas marakal pang job opportunities para kareng Fernandino. February ngening banwa inyang pirmaning Mayor Vilma Caluwag ing pamikasundo king DOLE at Golden Arches Development Corporation para king pamamia obra kareng senior citizens king syudad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.
Nandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Kaya namang silipan ni suporta pa kareng MSME o negosyong paniwalan dareng millennials at Gen Z. King on the spot, feature ng Patricia Mamango. Exciting news, kabalen! SM Supermalls is proud to partner with the Philippine Star para king Nakaka-Bazaar Year 3, the Grand Nakaka-Local Fair. Ang gaganapan king SM City Clark nganing May 24 to 25, 2025. This year, mas pepasayaing event na iti ang makasentro kareng kaya nakang negosyante ning Pilipinas, ring millennials at ring Gen Zs. We started Nakaka-Local with only 18 MSMEs promoting their unique products. And ngayon, I'm proud to say that our star MSMEs ay 1,225 na po. And magiging isang community na siya going into year 4. Get ready for a vibrant experience as MSMEs o micro, small, and medium enterprises showcase their unique offerings, food, fashion, at art. On behalf of our District Secretary Maria Cristina Roque and the entire Department of Trade and Industry, we extend our warm congratulations to Philstar Media Group for successfully organizing this Year 3 of the Nakaka-Local. Bilang venue partner, balawos ang commitment ng SM Supermalls na di na lang pamikatagon ring MSMEs na sumulong, mag-stand out at mag-shine king national platform. Let's get ready to shop, slay, and support local, the SM style. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ang bilining panahon, tiglalawigan, kilog ng 24 oras. May bawas sa ing pamanuran, King Visayas, paulining pamagbabaning Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Asaaning kalat-kalat na thunderstorm king Zamboanga Peninsula, Visayas at Palawan. Masanting naman ang panahon king Mindanao. Dapat posibleng pamanuran, amagdalang duldul at kildap king at panapon at bengi. King extreme northern Luzon at inyang matas at tsansa ning pamanuran, pauli ning frontal system. Mapali naman king Metro Manila at aliwang parte ning Luzon at Visayas. Makanyan man, asahan ing pamanuran. Ala naman akakit pa ang pag-asa o paparatang a low pressure area, kilob at wall ning Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti kaking pamagbalita, King News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kayo lugar, malyari mong ikwento ay sumbong, kapamiltan na rin numerong mayakit kaya kayong screen. Malyari mo naman mag-post karin kaya kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, iandinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo pa rin sa Blanca, Pampanga. Ayal ba nyo lang Erin Martis, kanya kalapay istorya, kaya tikim probinsya. Yaku po'y Benny Ginto at ini in News Force, Pampanga. Balitang tutu,
King Balen, susunod.